پشتی نرازیبونا خویندکارین پارێزگاها سلێمانی ji xizmetguzariyên di nav zankoyan da û bi taybet nedana dermalên wan. Xwendkaran xwepîşandanên nerazîbûnê encam dan. Herzûyî Bafil Celal Talabanî digel nûnerên xwendkarên zankoyayê li Sinûrê Parêzgeha Silêmaniyê Kombo. Rijdiya xwe bû xwendkaran diyar kir û got. Ewa dişyan da bît kem terxemiyê nekem. Bi hewlên Bafil Celal Talabanî û li dîv ew desthilatên heyîn kar kir bû dabînkirina pêtiviyên beşên navxweyî û givaştin li hikûmetê kir dermalên xwendkarên herêmê bihêne dabeşkirin. Piştî wê givaştinê û demeke li Sinûrê Parêzgeha Silêmaniyê dermala bi xwendkaran dihêne dan û xwendkarên dihûkê jî daxwaz dikin dermalên wan bihêne dabeşkirin. خودم گلک بدوین یعنی تقریبا چنه بیده حق اشتراکی و کش مروی وکتن خاص گلک طلب تاین و مادیا و پیچ نابتن هر واسجی یعنی طلب قسمیت اکید وی درمالا بتر بیتشیا اوید باجره چنگل القسمیه بید وی بخارنو و خارنینه و گلک چه دیتر ودی برا راس سلیمانی ویگا وی هیوادو دابش کردن و حتی دو که پلیتکنیک اوانی جدا بس بازان کامه حتی نو که یعنی ما چگولی نبیادی بالا وکن یان دیدن بس پای بیجن دیدن یه سلیمانی هیوادو ویگا ویدان او درسته هیوا 3 و 4 بو ما یعنی نزدیک 3 هیوا یه ما هیوا 2 اگر چو هیوا 3 و 4 تا 3 جنو که چه دیار نینه ولی سگن انشالله اوج دی چه بد بشکیدی خویندکارین زانکو دهوک خواست حکومت هندی زویا وکی پارێزgeha Silêmaniyê dermalên zanîngehên dihûkê jî dabeş biket ji ber ku pêtiviyeka zor pê heye bi taybetiyên beşên navxweyî. براستی هبونا اوی درمالیان جی مخصصات بو قطابیات تشتا گلک گرنگش بر ادبیتا وکم بیجن داهاتا کی باش بوانا کو هر چنه بید بکاربن هندکا اش پیدوین خوین خوندنیت زانکوی بیدابین بکن هر دیسان گنبر خو بدنیت او قطابی کو زانکوی و گریدای نشید چکارن دی بکش بر همی دموی بو خوندنا و یا وجهبونا پشتوانی کو هاشالی حکومت و براستی جی تشتا کی باش و جهه دست خوشی و هیویا آوا افتشتا یه بردام بیت هر چاوال سلیمانی و جهندی تری هاتا بلاف کرین ابزوترین دمل زانکویا دهوکی و زانکوی دیجی بیتا بلاف کرین وکو پشتوانی که دارایی چند حیف ماینه پروسا خواندن دناو زانکویان دا بهتا بدوماهیک اینانو لیتانو که لسنور پارێزgehên hewlêr û dihûk xwendkar mifadar nebûyne ji dermalên xwe bitinê li Sinûrê Parêzgeha Silêmaniyê dermalên wan dihêne parvekirin û xwendkarên dihûkê jî li hîviyê hikûmet dermalên wan dabeş biket. Ji dihûkê bû badînan hatî Samê.